ntugatege ubwoba n'ibyo ubona imbere yawe, ntugatege ubwoba n'ibyo ubona ku buzima bwawe, ntugatege ubwoba n'ibyo ubona mu rugo rwawe. Iyavuganye nawe, haleluya haleluya, iyavuganye nawe. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mbahaye mwiriwe na maramutse bivanye naho muri, bivanye naho muherereye, bivanye naho mwoba muri, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Afrika yacu. Mbahaye mwese mwiriwe na maramutse. Imana y'umujuru bamugisha. Jewe ni imbere yanyu kuri kamera muramenyereye, amazina ni Reverend Jean Baptiste Nsengiyumva, kandi mbahaye kaze kuri channel yacu Umukristo Ninde TV1. Iyi channel iriho ku bwawe, iriho ku bwanje, iriho ku bw'abandi, kugira ngo ubutumwa bwiza burushize kugera ku bantu, cyangwa se burushize kugera ku bari kure, ku bari hafi. Nzi neza ko hari byinshi bigomba kukubaka binyuze kuri ubutumwa bwiza, cyangwa binyuze ku biganiro bica kuri channel yacu. Imana y'umujuru bahezagire kandi bagire neza. Munyemerere rero ndabakire cyane, kandi munyemerere ndabashimire abantu mubikurikirana, abantu mutibagera gukora like na comment ndetse mugasharinga ku bandi kugira ngo nabo bashikirwe n'ibi biganiro, nabo abatibagira na subscribe nabo. Imana y'umujuru bahezagire kuko muraduhesha umugisha, kuko iyo mudukoreye like na comment, muduha intekerezo zanyu, mutubwira uko turiko turabana cyangwa se ukuntu turiko turafashanya muri ibi bikorwa. Imana y'umujuru bahe umugisha kurutera intege abariko baratwandikira binyuze muri comment, abariko barakora da subscribe, abariko barasharinga, abo mpura nabo arabampamagara nabikoze, ndiko nanga ibiganiro, twabyumvise twabibonye. Imana y'umujuru nibaho umugisha, Imana y'umujuru nibahezagire kubw'ibikorwa muri ko murakora no kubw'imirimo muri ko murakora. Imana abagire neza kandi abaho umugisha muri byose. Nuko rero tudatinze, munyemerere nsenga Imana hamanyuma magezeho Imana yabaye kubaha. Imana nibahezagire. Ndagushimiye cyane akiri cyohero mwami w'abami, ndasenze ngushima kubw'ibi bikorwa cyangwa se kubw'uyu murimo. Nsengeye aba bose bari kwadukurikirana binyuze kuri Umukristo Ninde TV1. Nsengeye aba uri kurakiza, aba uri kurahubuzi. Nsengeye aba bantu bariko barahezagirwa n'ibiganiro bica kuri Umukristo Ninde TV1. Mwemerere kugira ngo bane natwe muri uyu mwanya, tubere umwanya mwiza, kandi ibiganiro byacu bibe ibidukomeza, bikomeza ibitima benshi, kandi abazumva iyi video izibahezagire kandi zigerayo bakuye nayo bagejeje. Urakoze kubyumvise kandi uko bikoze mu izina ryogera Kristo mu Imana y'ingabo. Amen. Nsubiye kukwakira cyane kandi nsubiye kugushimira cyane wowe uri kudukurikirana. Imana y'umujuru ni guhezagire kandi Imana ni guhumugisha muri byose. None mfite message y'Imana yantumye cyangwa se y'Imana yambariye kuri wewe, n'amajambo dusanga mu bitabo cyo guharura cyangwa se cyo kubara ibice 14. Ndasoma imirongo mikenya cyane, mere ku murongo wa 6. Umutwe w'amajambo uravuga ngo abantu barizwa n'inkuru z'abatasi. Kuri 6 baravuga ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu gitigiri cy'abagiye gutata ico gihugu. Bari mu bantu bagiye gutata ico gihugu, bitanabura ko impuzu zabo babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyoragiyemo tugitata ni igihugu ciza cyagahebuza. Oraho namba tumuhimbaye adotujyana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Amen. Message nenda gufitiye ni message ivuga ngo ntugatege ubwoba n'ibyo ubona imbere yawe, kuko yavugiye nawe irakomeye. Ntugatege ubwoba n'ibyo uri kuhura nabyo, yavugiye nawe irakomeye. Imana irivugana nawe umaze iminsi ufite ubwoba kubyo uri kurabona, umaze iminsi ufite ubwoba kubw'intambara uri kuracamo, umaze iminsi ufite ubwoba kubw'akazi ukora, intambara uri kuriramo nazo. Ariko nagomba ndakwibutse, yavugiye nawe irakomeye, yavugiye nawe ikomeye kuruta ibyo uri kurabona, yavugiye nawe irakomeye kuruta ibiriko birakugwanya, yavugaye nawe irakomeye kuruta ibiriko biragutera. Ntugatege ubwoba n'ibyo ubona imbere yawe, ntugatege ubwoba n'ibyo ubona ku buzima bwawe, ntugatege ubwoba n'ibyo ubona mu rugo rwawe. Yavuganye nawe. Haleluya haleluya. Yavuganye nawe, yavuganye n'umuryango wawe, yavuganye nawe ukiri umukobwa utarashaka, yavuganye nawe ukiri umusore utarashaka, yavuganye nawe utarabyara, yavuganye nawe utarabona umwana. Uyu munsi hari igihe umuntu yibagira ko hari yavuganye nawe.
nubwo ibibazo bihari ariko hari Imana yavuganye nawe. Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo iyavuganye nawe iracari Imana. Imwe yavuganira nawe mu rugo rwawe, imwe yavuganira nawe mu gitanda cyawe uryamiye, imwe yavuganira nawe uri ku musozi usenga, imwe yavuganira nawe muri byarinde ry'ibibazo ikakubwira ko izakugirira neza, izakurinda, izagutabara. Iyi niyo Mana dusenga. Abarendi baravuga ngo iyabanye na Gideyoni, iyabanye na Daniyeli, iyabanye na Saduraka, iyo Mana irakomeye. Iyabanye na Gideyoni, iyabanye na Daniyeli, iyabanye na Saduraka, iyo Mana irakomeye. Ndagomba nkubwire ngo iyo Mana irakomeye. Yitwa Ntihemuka, yitwa Ndiho, yitwa Mugiraneza. Igihe Imana yabwira Mose ko bagiye kuva muri Egiputa, yarabikoze kandi barabibona. Igihe bava muri Egiputa bamaze kujabuka inyanja cyangwa se bamaze kujabuka ikiyaga, bageze mu bugaragwa barambuka bashika ahitwa Ikadeshi Barune. Bageze ahitwa Ikadeshi Barune, Mose Imana iramubwira ngo maze toranya abantu 12 mu miryango yanyu kwa 12, ubatume bagende batatu icyo gihugu, maze baze bazana inkuru y'ibyo babonye muri iki gihugu. Mu batowe rero, mu batoranijwe muri iyi miryango harimo Kalebu, harimo na Yoshua. Mutwe w'amajambo wavuze ngo abantu barizwa n'inkuru z'abatasi. Hari bimaze imisi bikuriza, hari amajambo maze imisi akuriza. Deje agutwara ashobora kwandikira letre, iyi letre ikakuriza ukumva ko uguhera ku isi kwawe kugeze. Cyangwa se abaganga bashobora kuguha resulta bakubwira ku bugwayi bwawe, ukumva ko igihe cyo kubaho kwawe cyaheze. Cyangwa se ushobora kwakira ibiyage kanaka by'abantu ukumva ko kubaho kwawe kwaheze. Ariko nagomana gutangarize ngo iyavuganye nawe irakomeye. Hejuru y'ibyo ureba, hejuru y'ibikugwanya, hejuru y'ibiguhiga hari imbaraga z'Imana. Ngo maze bagiye gutata icyo gihugu bazanye amaresulta, nkuko nawe hari resulta ufite, nkuko nawe hari feedback ufite iva ku bintu kanaka biko bigwanya ubuzima bwawe, cyangwa se kubyo ureba ku buzima bwawe ubona bidashoboka. Bamaze kuzana resulta, abantu 10 babwira ibyo babonye. Mu batasi 10 hari hasigaye Kalebu na Yoshua 2, barababwira ko babonye igihugu ciza, igihugu kimera, igihugu kimeze neza, igihugu kiri mu buzima bwiza. Ibyo bamaze kubivuga barenza kijambo rero ryateye ubwoba iteraniro cyangwa se ikoraniro ry'Abisiraheli. Barabwira ngo mugabe iki gihugu twagisanzemo abagabo bakomeye b'Abanaki, twebwe tubarebye kuri bo, twebwe tugaragara nk'inzige kuri bo, naco dushoboye. Ngo maze bararira batangura kubwira Mose ngo niki cyatumye tuza aha, niki cyatumye tuva muri Egiputa. Byari kuba ngombwa twigumiyeyo, byari kuba ngombwa twemeye kuba bacakara ba Farawo. Ngo bararira barizwa n'amakuru y'abatasi. Hari amakuru amaze imisi akuriza, hari amakuru agize imyaka akuriza, hari amakuru muri uku kwezi kwa 8 wakiriye akuriza, hari amakuru wakiriye umwaka ugitangura akuriza. Ariko ragoma nkubwire ngo ibyo byose uri kurareba byoye kugutera ubwoba. Hari Imana yavuganye nawe. Ntugatege ubwoba n'ibyo ubona imbere yawe. Iyavuganye nawe irakomeye, iyavuganye nawe irabiruta, iyavuganye nawe iracagaranye nawe. Mu mazu witwa Kalebu na Yoshua ngo bageze ahantu bitaburira imyenda yabo barayitabura. Baravuga ati yemwe iki gihugu twakibonye ni igihugu ciza, ni igihugu kimera, ni igihugu kitemba amata n'ubuki. Aba Banaki nubwo bakirimo ariko hari Imana yavuganye natwe, hari Imana yayaze natwe, hari Imana yemeye ko tuva muri Egiputa twara tugeze ngaha Ikadeshi Barnea. Kuba twabonye igihugu nibivuga ngo nitwa baduhimbara Imana itegereza kuduha icyo gihugu. Reka nakubwiza ukuri, dufa kuba tumuhimbara, dufa kuba tumunezereza. Ategereza kuduha ibyishimo, ategereza kuguha kubyara, ategereza kuguha ubuzima, ategereza kugukiza ubwo bugwayi, ategereza kukuneshereza izo ntambara, ategereza kugukura ku karenganyo, ategerezwa kukuburanira muri ibyo biriko birakuburanya. Ni Imana itagabitanya, ni Imana idahinduka ngihindurwe n'ibihe, ahubwo ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo ikarisoza, ni Imana ihagarara ku ijambo ryayo ikarishitsa. Ubugize imisi uri kurarira, ubugize imisi uriko urababazwa, witega ubwoba n'ibyo ubona imbere yawe,
witega ubwoba n'ibiriko birakuriza, witega ubwoba n'ibiriko birakugwanya, haba mu gihugu urimo cyangwa se muri societe ukoreramo. Witega ubwoba n'ibiriko birakuniganya, witega ubwoba n'abarozi bugarije ubuzima bwawe, witega ubwoba n'intambara ziriko zirakurusha, witega ubwoba n'abapfumu bariko baragupfumuriza, witega ubwoba n'abaguhagurukiye, witega ubwoba n'abatifuza kubaho, witega ubwoba n'abavuga kutodandaza kuko babishaka, witega ubwoba n'abakubwiye ngo nibo bakoze kugira ngo uhombe, witega ubwoba n'abavuze ngo ntuzabyara, witega ubwoba n'abavuze ngo hari aho utazoshika. Iyo avuganye nawe irakomeye, iyo avuganye nawe ni Imana, iyo avuganye nawe wa mama we, iyo avuganye nawe wa mupapa we, iyo avuganye nawe wa mukobwa we, wa musore we, ni Imana ikomeye. Iyo akubwiye ko izagukorera mariage, humura, iraje kubikora banabimenye ko ikomeye kuruta ibyo bavuze. Iyo avuze ko ariyo izagukura mu rugo rwawe wa mukobwa, ikagukura mu muryango, ikakubahisha, ikakwambika agatimba, ugakora mariage nziza iboneka, witega ubwoba n'ibyo bariko baravuga, witega ubwoba n'amajambo bariko baravuga. Iyo avuganye nawe irakomeye. Iyo avuze ko izaguha akazi, witega ubwoba n'ukuri kurasaba akazi bakakubwira byinshi ndetse bakakwaka ibyo udafite. Iyi niyo Mana igiye kugaragara ku buzima bwawe. Witega ubwoba n'ibyo rero hari yavuganye nawe. Uwayuka ko Imana yavuganye nawe, uwayuka ko Imana ifite aho yavuganiye nawe, uwayuka ko Imana yigeze kugusezeranira ko izokugira ukomeye, uwayuka ko Imana yigeze kugusezeranira ko izokugira ukomeye, izaguha ubuzima, izagutwenza, izakunezereza. Reka kugira ubwoba n'ibyo iri kuracamo. Iyo yavuganye nawe irakomeye. Iyi ni igiye kwigisha abana bawe, iyi ni igiye kukuzamura, iyi ni igiye kuguha umugisha, iyi ni igiye kukubakira urugo, iyi ni igiye kukugeza ku cyo yavuganye nawe. Aba banacyo uri kurabona imbere yawe, iba uri ko witegereza imbere yawe, nibireke kugutera ubwoba. Iyo yavuganye nawe irakomeye. Iyo akurinze urupfu, iyo akurinze impanuka, iyo akurinze intambara zari ziguhagurukiye, ikaba ikikurinze kugeza kuri uyu munsi, niyo Mana igiye kugushita ku cyo yavuganye nawe. Karibu ne so baravuga ngo tureke kugomera Uhoraho, mureke twumvira Imana yavuganye natwe, dupfa kuba tuyihimbara. Ndakwifuriza guhimbara Imana, rushiriza guhimbara Uhoraho, rushiriza kwitwa umukristo nyawe, rushiriza gukora icyo ijambo ry'Imana rigusaba, kuko yavuganye nawe ni Imana igomba gushita icyo yavuganye nawe. Karibu ne so baravuga ngo nitwaba tumuhimbara, nitwaba tumunezereza, nitwaba dukora imirimo nk'uko yatubariye, nitwaba dufasha imfubyi tugafasha abapfakazi, nitwaba dufise umutima w'urukundo, nitwaba dusengera abaduhama nk'uko ijambo ribivuga, nitwaba twumva turi kumwe nayo, nitwaba tumuhimbara, ategerezwa kudushira muri kiriya gihugu. Niwe buhimbara Uhoraho. Ndagutangariza muri ukwezi kwa munani hari abagiye kubona ko hari Imana yavuganye nawe. Ndagutangariza guhera kuri iyi tariki hari abagiye kubona ko hari Imana usenga yumva gusenga, hari abagiye kumenya ko hari Imana yayaze nawe, mutananigwa, mutabazi, imwe yambukana Abisiraheli inyanja itukura, imwe yabakura mu maboko ya Farawo kuko yari yavuze. Hari Imana yavuganye nawe, nigiye kugira igirema ku buzima bwawe, nigiye kurema ibikomeye cyane mu rugo rwawe. Humura mwene data, humura mukozi w'Imana, humura muvuga butumwa, humura mushumba, humura pasteur, humura apotre, humura bishop, humura wa muririmbyi we, humura wewe wa musenzi we, humura wewe nawe mukristo uri mu ishengero. Upfa kubuhimbara Imana. Ntabwo ikora ihagaze ku biti twitwa, ntabwo ikora ihagaze mu ntara tuvukamo, ntabwo ikora ihagaze ku bihugu tuvamo, ntabwo ikora ihagaze mu mahera dufite kuri banki n'ahandi. Ihagaze ku cyo yavuganye nawe, ihagaze ku cyo yayaze nawe. Niba tumuhimbara, ategereza kutugeza muri icyo gihugu. Ndagutangarize niba buhimbara Uhoraho, afite imiryango igiye kugukingurira kandi afite ubuzima agiye guhindura. Iyo yavuganye nawe irakomeye, iyo yavuganye nawe irashoboye, iyo yavuganye nawe ni Imana igira neza kandi itunezereza ibihe byose. Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, kandi ubu buhanuzi bugira icyo burema n'icyo bukora ku buzima bwawe. Mu Imana n'abahezagire, mu Imana n'abagire neza. Reka ndagusengere we wumva wizeye, usengere wumva witeguye, icyo wari kurabona imbere yawe cyaguteranya n'Imana gihagarikire ngaho.
ubwira Imana ngo Mana ni wowe mpimbara ndazi kugiye kungira neza, ni naba ndaguhimbara ndazi kugiye kumpa umugisha, ni naba ndaguhimbara ndazi kugiye kumpa urubyaro, ni naba ndaguhimbara ndazi kugiye kumpa akazi, ni naba ndaguhimbara ndazi kugiye kunzamura, ni naba ndaguhimbara ndazi kugiye kunyubahisha, ni naba ndaguhimbara nzi neza ibi binteye ubwoba ko ari icyo ugiye gukora no kurema ku buzima bwanje. Hoba hari ikitagenze neza hagati yawe n'Imana, hoba ari aho wasubiye inyuma kubw'ibyo wabonye, hoba ari wasubije inyuma n'abantu, usubizwe inyuma n'abagenzi, usubizwe inyuma n'amakanisa, usubizwe inyuma nabo mwagiye mubana n'ibyaguciye intege. Ibyo byose ndashaka kumenye ngo iyavuganye nawe ikomeye kubiruta ni Imana yayaze nawe, ni Imana izikora idaciye mu ishengero, ni Imana izikora idaciye kuri pasiteri wawe, ni Imana izikora idaciye kuri revera wawe na apotere wawe na bishop wawe, ni Imana idaca ku babyeyi bawe, ni Imana idaca ku uyoboye igihugu, ni Imana ihagaze kugira ngo ishite ijambo ryataye wisabye ijambo, ahubwo yitwa Imana yubahisha iteka ryose. Imana ikugire neza wewe wizeye, kandi wowe wumva hari ikivuganye nawe gira kwizera, hari igitangaza gisohoye ku buzima bwawe. Imana igumugisha. Mwami Imana ndagushimiye, nyemerera iri jambo ry'ubuhanuzi rigira icyo rikora kuri uyu muntu yizeye. Karibu na Yesu baravuga ngo ntiduhagaze ku majambo abo bavuze, ntiduhagaze ku byo bababwiye, twe duhagaze ko yavuganye natwe. Ndasengera uyu mumama, ndasengera umupapa, uyu musore, uyu mukobwa, ndasengera ababana, ndasengera imiryango yari imaze gucika intege, yari imaze kumva yo subira inyuma, yari imaze kumva yo ruha, benshi bagaparika gusenga no kwizera bakabiheba. Nyemerera abasubire kumenya ngo yavuganye nabo ni Imana idashobora kunanirwa kandi idatega ubwoba n'ibihari kuri twebwe ibyo tureba imbere. Aba bantu bagira ubwoba kuko babonye abanaki, ariko bibagira kwiyavuganye nabo ari Imana ikiri kumwe nabo kandi gihagararanye nabo. Nyemerera aba bantu rero bagire neza, ubateze intambwe mu by'ukuri, basoreze umugisha, ubaremera amashimwe, ubahe ibyishimo n'umunezero. Nyemerera Mana abadukurikirana, abazugurira video, abazoyumva, abazoyakira, izagira ibyo ibaremaho, abategira ubuzuzu bahuzi, abategira ububyaro zubaye kubyara. Mana bihebye ubagaruzemo imbaraga. Haleluya. Nyemerere aba basubiye inyuma kubw'ibyo babonye, kubw'amakuru bumvise, kubw'intambara bagwanye, ubahe gukomera, basubire bamenye kari wavuganye nabo kandi bageze ku cyo wavuze. Ubahe kugubwa neza kandi ubahe umugisha n'umunezero. Imfubyi n'abapfakazi ubibuke kandi ubanezereze. Aba banyeshuri batiga, iyi miryango yabuze uko abana biga, ibuka kari wavuganye nabo, ubagire neza, ubahe umugisha kandi ubanezereze muri byose. Urakoze kutugire neza, urakoze kutwumvise, urakoze kubikoze nk'Imana. Dusengeye na bwa bwoko bw'abanyamurenge nabo turabasengera. Mana bagirire neza, Mana yo mwijuru barinde ibikomeye wavuganye nabo, nubwo bicaye aho bari hose ndazi neza wavuganye nabo baho umugisha, nabo barinde, ubagwanirira ibiteye ubwoba kandi nabo ubarengere muri byose. Ubahe gukomera, ubahe kuramba, ubahe kubaho umugisha wawe n'ibitangaza byawe bigaragara ubuzima bwabo. Urakoze kubyumvise kandi uko wabikoze mu izina ryawe rya Yesu Kristo mu Imana ngira ingabo, tubisene tugiye kubikora nk'uko wera. Amen. Imana ibahe umugisha.